pengepakan dan transport marmer 3 juta rupiah, pengeluaran 40 juta 639 ribu rupiah. Saldo hari kas bank adalah sebesar 76 juta 901.517 rupiah. Di samping itu hari ini kita juga menerima atas nama Pak Dr. Rafiq Indrajaya 2 juta 5 rupiah, atas nama Aris Susanto 250 rupiah, atas nama Wandi Zainuddin 1 juta rupiah, atas nama Mayrita Alawiyah Pulung 1 juta rupiah, atas nama Bapak Ihsan untuk almarhum Amir Husin bin M. Kasim dan almarhumah Rafida binti Basanuddin sebesar 1 juta rupiah. Demikianlah laporan keuangan Masjid Rahman dan renovasi Masjid Rahman sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2023. Atas infak dan sedekahnya kami ucapkan terima kasih. Marilah kita mendoakan kepada Bapak yang telah berinfak sedekah, semoga dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang telah wafat dapat ditempatkan di sisi Allah SWT tempat yang layak, serta yang sakit segera disembuhkan. Untuk itu marilah kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebentar lagi ibadah salat Jumat kita akan dimulai. Adapun yang akan tindak selaku khatib dan imam salat di pada hari ini adalah Bapak Ustadz Ahmad Soleh Sakni LC MA. Alhamdulillah di tengah kita. Untuk itu marilah kita merapatkan dan mengisi sop yang masih kosong di tengah-tengah masjid kita ini. Demikianlah wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي فضلنا بشهر عظيم وأيدنا فيه بنصر مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين kaum muslimin jamaah Jum'ah para shaimin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jum'ah kali ini, Al-Faqir, hamba yang dhaif, senantiasa mengajak dan mengingatkan kita semuanya untuk mari kita selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang muncul dari lubuk sanubari kita yang terdalam, keimanan dan ketakwaan yang dilandasi oleh kesadaran penuh bahwa tidak ada yang akan dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia yang fana ini
terlebih lagi dalam kehidupan yang kekal abadi nanti, kecuali bekal ketakwaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia kali ini, khatib akan mengajak kita semuanya untuk membahas tema seputar jangan pernah engkau bolongi perisai hidup. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada pada bulan yang sungguh luar biasa istimewanya. Bulan yang semua umat Islam menanti-nantinya untuk mengisinya dengan amalia ibadah, mengisinya dengan ibadah puasa pada siang harinya, mengisinya dengan qiyamul lail pada malam harinya, tilawatil Quran, dan amaliyah ibadah yang lainnya. Karena kita faham bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang syarat dengan bonus-bonus pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang melaksanakan amal ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai, puasa adalah tameng, puasa adalah penghalang, puasa adalah penyelamat. Dan perisai ini jangan pernah kita rusak sehingga dia tidak bisa berfungsi sesuai dengan yang kita harapkan. Pertanyaannya, perisai dari apa? Benteng dari apa? Tameng dari apa puasa yang kita kerjakan sebulan penuh ini? Minimal ada dua. Yang pertama, junnatun minan nar. Puasa adalah tameng kita, perisai kita dari siksa api neraka. Tentunya semua kita hafal doa yang sering kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Di ujung doa yang kita baca tersebut, pinta kita apa? Setelah Allah berikan kebaikan dunia, Allah berikan kebaikan akhirat, pinta kita waqina adzaban nar, hindarkan kami ya Rabb dari siksa api neraka. Ibadah puasa yang kita kerjakan akan menjadi tameng kita dari siksaan api neraka, sebagaimana diungkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anil nirani sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hindarkan wajahnya dari siksa api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Impian kita semua agar Allah menghindarkan kita dari siksa api neraka, dan itulah cita-cita utama dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana termaktub dalam surah Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dihindarkan dari apa? Dihindarkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses. Artinya sukses kita ini ketika kita terselamatkan dari siksa api neraka. Prestasi duniawi yang saat ini kita rengkuh, kita miliki, harta, tahta,
apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, sesungguhnya itu belum semuanya. Yang paling penting adalah ketika kita terselamatkan dari siksa api neraka. Dan puasa bulan suci Ramadan salah satunya perisai kita dari siksa api neraka tersebut. Yang kedua, perisai dari apa? Tameng dari apa? Para ulama menjelaskan ibadah puasa bulan suci Ramadan menjadi tameng dan perisai kita dari terpedaya oleh keinginan hawa nafsu kita sebagai manusia. Rasulullah SAW pernah mengingatkan khususnya kepada para pemuda, ayyuhas syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah maka hendaklah menikah. Faman lam yastati', tapi bagi mereka yang belum mampu, apa pesan Rasul? Fa alaihi bisyam, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu sebaik-baik obat. Artinya apa? Puasa menjadi tameng kita, perisai kita, penghalang kita dari terjerumus mengikuti hawa nafsu durjana. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat puasa kita yang merupakan tameng tersebut rusak? Rasulullah ingatkan, fala yarfus wala yafsuk wala yajhal. Maka selama melaksanakan ibadah puasa itu, janganlah kalian berkata rofas. Rofas adalah pembicaraan atas sebuah tingkah laku yang mengarah kepada urusan seksual walaupun suami istri pada siang hari. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia akan membolongi perisai puasa kita tersebut. Wala yafsuk, jangan sampai berlaku fasik. Berlaku fasik ini macam-macam, mengadu domba, membuat fitnah dan sebagainya. Wala yajhal, dan jangan berbuat jahil. Karena itu Rasulullah SAW lanjutkan hadis ini, fa in qatalahu aw syatamahu ahadun falyaqul inni shaim, inni shaim. Namun ketika seseorang diuji oleh orang lain untuk melakukan perbuatan dosa maksiat, diajak bertengkar atau dicaci maki, maka janganlah kalian balas dengan perbuatan buruk yang serupa dengan orang tersebut, tetapi katakanlah inni shaim, aku sedang berpuasa. Katakan 2 kali kata Rasul, inni shaim, aku sedang berpuasa. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita yang tengah berpuasa secara aktif tidak boleh melakukan kemaksiatan, menyakiti orang lain, dan dalam kondisi fasik sekalipun kita menjadi objek, maka kita tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, wala khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak kasturi. Penjelasan ringkas oleh para ulama bahwa nanti pada hari kiamat semua amal ibadah kita ini memiliki aroma yang beragam. Termasuk di antaranya darah orang-orang yang mati syahid tersebut aromanya seperti aroma minyak kasturi. Tetapi ternyata aroma yang sewangi itu masih kalah dengan apa? Dengan bau mulut orang yang berpuasa. Di akhir hadis Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya mereka itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Penjelasan ringkasnya adalah sebagaimana diungkap oleh Sufyan bin Uyainah, bahwasanya pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang bangkrut, alias mereka yang mentransfer amal-amal kebaikan, sholatnya, puasanya kepada siapa? Kepada mereka yang terzolimi.
Namun ada satu amalan pahala yang tidak akan diganggu gugat, yaitu pahala ibadah puasa, yang mana ibadah puasa inilah menjadi penyelamat kita dari siksa api neraka. Mari saat ini kita berupaya meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Kita jadikan puasa kita ini betul-betul menjadi perisai dan tameng kita di dunia ini dari terjerumus mengikuti hawa nafsu, dan di akhirat kelak dari siksaan api neraka. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لنبيه وتعظيما. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد النبي الأمي الأواه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم عن أصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا، وارخص أسعارنا وطول أعمارنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا ربنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واسألوه من فضل يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول مقامه الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. صلي إليه فالجماعة المسلمين. الله أكبر. إن صلاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركة الصلاة الطيبة السلام علينا وعلى الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا كما باركت على سيدنا في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وإن نعمة الله أكبر 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 كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد. اللهم صل وسلم على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل وسلم على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب
وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وأعيننا من الخيانة. اللهم اختم حياتنا في حسن الخاتمة ولا تختم حياتنا في سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.